Jo, dobrý deň, vítajte u dnešného nového videa a dneska si povieme 300 krát ham. Takže môžeme ísť na to. Jak to funguje? Ham, 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 če, ham, 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 69 ham, 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 maslo, ham, 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 120 ham, 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 123, testujem, ham, 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 ham,
ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham, mama, ham, 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 štvrť od tisícky, ham, 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 strom, ham, 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 a posledné už nekliknem. Ham!